Nyankopon epe basayadom Oche ema no so bia so ama ache ama yaso attention TV so a ye de fela o fela ebe somwo e attention TV so na ni na mu no ensem a trend ye aye ntwemu ana me akosia sparkles and me management ana me crew ye kobobo no e de be somwo e attention TV so ni na mu no ya ka wo sese wo hu na wo sa de red na ya cho no subscribe na wo subscribe e dia na de wa subscribe e de amame na sa wo share sa wa share mo bi so sa ka be ya na asem na making on say ya nas na ni ehun ye abusia me din ene akosia sparkles na sem no emu do so 31st aye na ya call ye na ebi mu koji nsire bi mu koji ai cases ene no me ye ebi mu so che sika e ma ye hu sa ani ye ba o ma so we dem dia obeche sika ama yenso yesa akebi na asabe bi de oye ne soronkon kra ama uba 31st da wonu say asawom empire when empire otimi bo be 30 minutes na yeso nya ye ne prayer topic ba ko aso asali de when you ka say ma be de me gidi say kombe de mo papa me de mu nchiremu ebebro ensem enso koso nkrofo trend ye bo ye koye celebrities for is o mo trend papa abusia me pese wo benya bre e de atwa ma me twa me ho e de aba na me de nsem no abesom Same that se paye se wonya bre e de twa ma me twa me ho e de ba ye fela o fela esini me de nsem no e hye so dia ye wo kram ha sei ana safo ye 31st yi afi e twa mu 31st yi wo de beto ja se one day se wo ba na aso nko ade ye sika ye heroes e ye pounds ye cedis e ye den na wontimi mboyi anye sika de obeche papa na so ebi mo anya announcement ama ye hu se wo so e be cha de enti no ya shada anko mo waso na de me ka Reverend Obofo asori a wo ye onim se Reverend Obofo de no de na asori da mu no esua e ma 31st nti on de park so no wo ye no na we anekopie mu se wo wi asori no one de wan cheska o chenshira wi na aduane ana wo de press so busia ye ko hwe video na asofofo bi e che aduane ama church members a ebi mo krasa no o mo ndidi ans ma mo ba ye ko hwe video no embasia I feel you action. Sorry. One sunlight, and then my life now. Oh my God. Ebusia me gidi se wankasa ohu aduane na wo cha Ghana fo akoye se afini mu na no wan didi a ode ko pie mu o 31st mate na me ka wa ye ampanifo tai ka se enye bibia na wani hunu ana ye se eye anase enya ye wo mamu ha se ana ye hu se body enhancement aba ende oba wo toketo a utimi ko ema ye to na ema wo ende ye akoso enkuma yisu esusa no ma ka se hu se o kompna anase ukuna woni nete no onya onyi fele opa ka se ne de so utimi eko ema wo ko fele ama ye hu se celebrities we wo Ghana hanu mu sei no e de wo hu koji mu a ende celebrity you be hwe ni movie na ne tu so na so be hwe next movie na de to no akoye se ne atie ni ende age abintu de kra emba na we ana Ghana for ye peka senti ende actress ba ko de wa ye say adenti na me nka no kra bia na fan bi hwe me na bia ono so pese o ye mi na me ko twantro se man kwa ye me to na bia ono so ekope ade foforo e de ye dia na ndi asem na aba bia me kwa me interview no hweye actress aye friend kissa o ye mamu ha se ye hu se oye Commonwood movies and then oye ade papa ye kokwa ho fe na esisi so and o he nka ba ji so ye China ni na so ye Ghana ni abusia we ana o kire mu oni za your fellow interview ba ko ana o kire mu a kire se na Ghana for mo jin setting means na hanu mu se na meto na enfo wa na body enhancement aba dabi na me kra de he monte me kan na mo hu mu movies na me fry ko Turkey so ware yase ono wan ko China na China for de ne se oye ya utimi tina ho a no bo na age tu ene na wawie ya aba no enya je yeku mpra ko fi se obeda ho a pro de na se uwu a na nkeye on the fly ko Turkey I cost spending over 60,000 just on hair bottles over 60,000 Ghana cedis so brother me can be better say
obi tie krasi o pesika credit ga ho nyara bi sika na enya wodi ya aye ne dia no se menya body enhancement me tunesha me hu se nkofo ye me shape ne a me ni my straight e wa se me koye na me so me body na ba mu then the sister ye ka se na Ghana for crowd ya den me tunu maye me ko taki na taki no class enye se wo ye ma me firi me nkonya bo bia wo ho a oye doctor ni a obeya ma me firi de bela bi me tua over 60,000 na we ana Zion Fellows so pa asemunti okobisa ne se wo ba na ye be hwe sister ye akoye se akokwa ye penache no de ne ko ayi merry go round and your do fa no afa sister ye ntimi mpa mu nka na de ofa ha no afa ebusia ye gotie because or let me just go get it done. Despite the fact that I spoke against it a lot, I'm like, life is just one and this is just me. I have to do this because I need to look good to come back to my business that I do. So I opt for it. I'm sorry. Were you looking that bad? Yeah, I was. My stomach was really sagging. And you know, we are big in our family. Because I heard the sagging and everything, you changed in form because you gave birth. Who said I gave birth? Unwoye. No, not yet. But even if I give birth, that's a very good news. Not even if unwoye. Zion. Uniba. Even if I have a baby, that's very good. Not about even if. I'm not going to say no. I'm not going to say in the yes. year 2021. Are you serious? Yes. Oh wow. Is it a boy or girl? Maybe it's a boy. Maybe it's a girl. I don't want maybes. We're not doing maybes here. Are you not proud of your child? Zion, why do you want to? Are you not proud of your child? Oh wow. Have you regretted giving birth? I'm not giving. Have you regretted giving birth? Wow. This is hard. Have you? Was it a mistake? Let me tell you something. Babies are gifts from God. And they are blessings, okay? There's no way I'll have a baby and then I will regret having a baby. Because I'm a very beautiful woman. Yeah. So if I should have a baby, the baby is going to be extremely beautiful or handsome. Yeah, so I'm very proud of my baby, but I'm yet to have one. So you've not given birth? Zion, can we move forward? Yes, or you've not given birth? Oh, wow. Zion, let's move forward. Have you given birth? Yes, no. Oh, God, why Zion. did you deny your child? Is that what you saying? Your child won't be happy when he or she goes to watch an interview that was done months after she was giving birth to. Say, his or her mother denied her or him doing an interview when they are one. Even if I have a baby, I don't think he would or she will be angry. He or she will be very okay, because she or he knows the mother is a, you know, it's a. No one away. Hey. Abusia me jide se wankasa what say question ba ko na de akoye se Yesu aba no bisa se wo ye papa na aye bone menua na de wontimi yi ano ane na meta sa obi e trend wo Ghana mamu ha se ya efa asem bi okokan ye e wo show bi ase a ama Nigeria for ni Ghana for act aye musicians no enya eti anase wo keka wo mo kire wadwe wo social media na nipa ya me kan wo asem yi eye Charles ni ama de do na nim no ashatawale ekoka ase akwese Nigeria for no won supporting na se baga na nko ade aye support wo mo e ma Empress gift yo say ono kwa ye ebeka so support shatawale nkofo ka so support shatawale na se nsem bia kopie ma e ma bana boy ebeka se shatawale fit so ye rapper dia and your mumbra for rap competition aye bana boy se ne shatawale so say aye krado na nsem yi koso nsem bia sanso apia enye Ghana bi na eka se akoye se nsem ekoso ya nsem bia kopie mu akoye se shatawale eko repeat bana boy ne ge na shatawale shatamichi nkwan so de ende abusiafo ya yi yen sheda yo asere shatawale ankasa oye oka asem na akoye se oboa so mboa bi no ye de munchire mu eba beba ye bedi asem wo ye chipa se eye no kre papa ye se shatawale eko repeat bana boy ne girlfriend ende attention fela o fela ye ba be so me akose spa cosmetics nkwan na mi wi nkwa de
mehwehwe ma do musuko e de mu nchiremu e de ba besom mo na me ka wo se wona wo se masne eye Nati's Cosmetic and Boutique utimi kra friend Nati's Boutique and Cosmetics oh wa ablok makapet tarazo na honom anobenya ntade eye fe ntade agidi ntade ne mpaboa ne kawa ne bags sister wona mkrom kro bia timi twa ne no hwew utimi kra nya empena no be yetera wona wakita Mercedes ombre hu ko ba bia na ebusia upe omachira kwa na so pese omye delivery ma wo dia obenya no e wo 0242631620 0242631620 na ni de oye ku bi ana se wo ya akonam na nyankopon ahira wa mana broso na wo pe kunafuo bi ana se janka ana se wona woni bie bi e de wo sika akodom wo dia na de hwepe University Foundation ono ano de ne ho asi wo se obebo wasa sika ya no e de akohwe ekunafuo na wana woni bie no na ne de na nyankopon eguso e de ahiraw na we no de afa attention TV so e se yen kan kire na so ultimate nya no direct ni to the number etu just say yemfa ma wo enti the number no e 0548302985 0540530295 ebusia midi any akosia sparkles nyakopon eya adoma fila o fila yes nsem eba be so mo say nsem e koso de e de ba be so e ma monitor monihwe e da se